Ungimenya atia mundu ni middle class. Mundu uyu ri akorwo ni ekiraga riri thuti broken mufuto wa jini na kagoti. Ona Number 2, akorwo ni ari shati ya gitenge. Wona shati ya gitenge iyo ni ya middle class. Iyo ni middle class. Ndugekire mundu ini maidi. Iyo ni middle class. Wanyita acoke akorwo ni ari either pro box, demio, premium, Noah na muthuri gwenda aingire nikio da introduce Noah aingire au. Iyo ni middle class. Andu acio theri marike mari middle class. No ni tugucoka tumarone na upper na lower. Wanyita mundu ucio ri acoke tanire kaburi gwake na murati na mitungi iri no ndakumugiria muke na njohi nduru. Iyo ni middle class yothe ni mitugo yo. Aya andu aya middle class ri nio marathie parental blessing. Ni mendete muno uthi gucokia ngatho. Iyo niki na tikuga atiriri ati ni tondu ni wandikite andu atatu ri ati we upper class middle class nigetha wambata akiria ri ino high class ri ni kuri tu rules tukoragwo ho. It is true. No nginya urumirire tu mawatho tu nigetha tuike ni waingira hare iguru. Number 3 uhoro wa middle class ri ni mendete muno kuhinganiriria parking ini parking ni double pakaga ni double pakaga uguo kana magakora we nduri handu uraumira no agakuhingira hau gakaruga mathutha wako. Ni mendete ngari ina honi iri iguru kahoni kayo ka baba kidogo ni mwaga ngogo yo honi cia haria iyo ni middle class. Middle class re ni makoraga ngari nguhita go premium no thutha egekirwo space nigetha yukire enywe mai. Iyo ni middle class. Middle class kirabu ri ni ona makireherwo magura muzingo kiritie 3,000 ri no nginya urehwo ni tuiritu na matawo tukiinagio utaraika. Iyo ni middle class na ni marokitaga nginya mari kirabu hala maikarite to tuiritu no nginya turi ukahandu hau no nginya turi ukahandu hau. Iyo yothe ri middle class. Iyo ni middle class. Middle class ri nio mendaga gwaka nyumba na egitwo na mabati makuonekera kuraihu ugakorwo ukiona kuu ni kwang'ania. mathiikira matofari merutanirie biũ middle class ri magitaga na ndekira middle class ri middle class ni hindi marahe athuri mburi cia hako na kaingire arehakanira na akahakanira mũriũ ni urakorwo makirutira twana tunini biũ mburi ya hako ati getagwo kahĩĩ ga thuri. middle class ri ni matwaranaga na atimia ao kanitha no matinukanagia. ona mainukania ri macukithagiria atumia ao kĩhingo-inĩ o makahĩtũka mahana tarĩ lift mekuheanĩte. Gutire mundu uri middle class umwe uguo utari gakurubu ka WhatsApp na gutire undu ka discussaga no twana no biashara yoneka ya okuka okuguo gacaini ya ngurubu ri ni ukoraga posti na tufuri ni ukoraga posti ni arendia thimu kana ona gakari gake kana kaburote ni ukoraga magika tu biashara o hau no ngurubu yo ti ya biashara. Acha
andå aingä a middle class rä nä mendete må no å korwo na ngurubu yao ya gå thikä rä ria ngogoyo middle class rä na nä marä må ndå å mwe wao å rä o marugagä ra må ratina na må rä nji nä marä må ndå mathä njagä ra na nä marä må ndå å ngä marugagä ra må ratina Ceceni hakuhĩ nawe.